Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, yari na isab kami mga kamaasan sing kamu, humatud pahadarat sing kamu, ganap sin pengajian. Aming pengajian na to kawaun taniw ring akalam si mahasut si Allah. Ibanday nga din sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam. Hamaudu taniw bunga sin pag-iman. Lagi-lagi habunga sin pag-iman. Amin mga sila matuyo sumambag sin pagtawagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habang mayan sila rumayaw riya dunya, di sila masasat sin mananasat di dunya, di mapila din pangatayan nila,
masimahugot kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aula-aula na kaibugan nila impaghula sa lingkat-lingkat hadlaw kana. Si masikitan niwa pangadyan niya dito, amo na mga tao, dahil nga masana kauna sambil pamasay ni, iaalop nila in pag-ingat, hipapaingat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Haruman ini mga anak kapo na mga tiranan, ganapan na mo yadto. Hasuratun Nisa ayat hanggatus 3 tagunum. Parman si mahasud si mahatinggi, ya ayyuhallazina amanu, tiyawag sin Allahu Ta'ala yung mga bariman. Ang kanya tiyawag kalasahan niya. Ang kanya tiyawag au nirihil niya. Ang kanya tiyawag hipatumtum kanila indung niya ini bukun pagulaan. Unin tawagan niyan, aminu billah. Tiyawag sila bariman sila. Impartawagan kanila, hipapahugot tuod, hipapakamdos tuod in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aula-aula na in zaman na to ini mga anak apo. Upama kung sakit, nasakit yung pag-iman sin tao. Upama kung kusog, naiging kusog sin pag-iman sin tao. Upama kung taod, timiyo-tiyo, in taod sin pag-iman sin tao. Habukon balik pag-iman, karausan nila pakusugon, karausan nila patauron, habukon biadagbos liamahan sila. Kaya nga sababian mga anak po, tiyawag na kamataod sinallahu ta'ala yung mga bariman, ang pasilari masasatiblins, ang pasilari mangibuga kakahinang sin Yahudi wan Nasara di hadunya ini. Aminu billahi. Pahuwatan niyo yung pag-iman niyo patuhan. Pahugutan niyo yung pamarat saya niyo patuhan niyo. Pagkahagarin niyo tungod din naraak niya maun kaniyo. Amin masa na to ini junjungan na to alayhi salatu wassalam, magkaunahan kita niyo hinangon na to in katan hinang naraak hipapahatod kaniya marikato taniyo. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Iwan pagkahagarin niyo to ding kitab. Kitab amo na yung Quran, mga anak po ay ini. Apabila ini, baubukan si manusia, janji sintuhan kaniya, pasanyangun siya dunya. Janji pa kaniya sinallahu ta'ala, pasanyangun siya dunya, iwan adlaw akhirat. Mga anak po, aw mga manusia yari dunya, impangayo nila patuhan, karayawan sa jahadunya. Imbar iman, impangayo nila. O Tuhan namu, dihilan kami yung karayawan na dunya, bangi karayaw kamo. Bang dihilan na kamo, hindi piangayo na mga dunya, dito na hadlaw akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amo yan mga anak po, impangajian na to hindi. Hayat na basya na to ini. Imanu bil Quran. Kiyan sangan siyambag si mga bariman. Imbayta sing Quran. Kiyan sangan nila biasa. Kiyan sangan nila ingat. Kiyan sangan nila yamalan. Magkagunahan kita niyo mga anak po, bihad tindagbus niya. Sabab kalna wala nahihiluhala imanu siya dunya biasin hiluhala amasa na to ini. Di saan mabaya imanu siya maghiluhala. Sabab piapanjari sila sin Allah Ta'ala magkasila siya. Sa may ta mahiluhala. Sabab pamarintahan sin Iblis sin napsu nila. Pamarintahan sin Iblis in syahwat nila. Apabila kaya pamarintahan sin Iblis in duayad to. Magtuhan in tauhan napsu niya. Magtuhan in tauha syahwat niya. Pagkahagaran niya sadya. In Allah Ta'ala nagpapanjari sin langit iwan lupa iwan kanya. In daakan sin tuhan di niya naagarun. Daakan na sin napsu niya iwan sin syahwat niya inagarun niya. Dahil nga sabab yadto, mga sila, aminu billahi wa rasulih, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Amo na yung Quran, mga anak po. Piyakuyag kita niyo sinallahu ta'ala, biyay tahajunjungan na to. Tungod pa Quran. Hambuk huruf biasa muhalom sing Quran, hangpu inhirihil ka imo sintuhan karayawan. Magkagunahan kita niyo karayawan dengan Tuhan. Hiti kasaid na tunay karayawan dengan tao. Ing karayawan dengan kato taniyo. Paunahon na to ing karayawan. Amin beta sin Allah Subhanahu wa ta'ala kato taniyo bang nato iagad pasanyangon kita niyo dunya iwan pasanyangon kita niyo adlaw akhirat. Amo na ini mga anak po Al-Quranul Karim. Rukun dahil mga rukun iman yung panghagad ni wa Quran mahamulya. Dahil nga sabab yan, ingatun na to, ganapan na to, haruman ini. Al-Quranul Karim, minhajul muslimina wal mu'minin. Tungod pa Quran mahamulya, atulan sing kita niyo. Atulan sing kabuhi taniyo, iwan sing kamatay taniyo. Na inlingog hamasa na to ini, di na agarun sing kamatauran in atulan sing Quran. Fi kulli zamani wa makan. In Quran ini, atulan na to, manual sing kabuhi na to, hakatan waktu, hakatan masa, hakatan lugal, ila qiyamis sa'ah. Hiyundong na to yan, suway maabot ni nadlaw kiyamat. Di kita niyo manjari laulun, sabab ang budget dirihil kato tanyo sintuhan. Ayaw na to pa kayo ng budget dihil kato tanyo sintuhan mag-ingat sing Quran pahukun kabayaan niya. Ayaw na to pindahon. Maita, masdaru syarafin, sababing Quran ini bang nato kaya bukan buunan iban sumbuhan sing kabantugan nasakali nagbantugin tao iban tao
babantuhan sintuhan kato mga anak kapo. Inhansam wala pa siya bantog, pagkatod niya pa sa amin, magbantog na siya simbaran niya, hansam siya. Nahuun, betaan kau sin sa amin. Naimbay ta sintuhan ay mukalupahi. Puunan sin kasambuhan. Sing kabuhi mo, iwan sing kamatay mo. Apabila iagad na to in Quran mahamulya. Uno yan imbay ta kato taniyo si mga tao Makkah. Dahil nga zaman na kauna sambil pa zaman ini. Wala na pila yung baita nila. May tayad to wala na pinda. Sabab amurin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napinda sa dyan lupa sintao. Napinda sa dyan masa sintao. Wala na napinda in lugal. Wala na napinda in baita nila. Amurin baita sin Junjungan alaihi salatu wassalam. Tungod pa Quran, uno yan. As-siratul mustaqim. Dan mabuntol. Unin hati sindan mabuntol yan. Dan labayan, bukun. Bukun dan sin motor mo. Wati mga magbumotor biyahon, di na para kanon, hara, nasa iduok. Ha mga basi para kanon. Bukon na haran, bukon na pabuntulon, mga nagkiking, mga nagdaraya, mga nag-uumpak. Unim maksud yan. Hukuman mabuntol. Hukuman kaadilan. Bang mo iaga din hukuman din ha Quran yan. Muntulin daan leawayan mo. Muntulin na atod mo, muntulin na rungog mo, muntulin kiyakabtang mo, ingkatan pakaradyaan mo, liyaway hamasa, liyaway hawaktu, liyaway halugal, as-siratul mustaqim, na agad mo inatulan maguntul deng Allah Ta'ala. Amo yan mga anak po, ingkagunahan na to hamasa na to ini, sabab hangkan ini nabiyan na ini. Di na makadin tao haatulan kawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala naghinang atulan pa kaniya labay ring hanapsu hiwan labay ring asahwat allazi yajibu an yaslukahu indan mabuntulin yaminin wajib suway niya tuod agarun as-siratul mustaqim indan mabuntu number 1 agarun niya fi aqidatihi. Agarun niya hasabab sin pag nauhid niya. Bang siya na nauhid, nagparat siya patuhan, bukunin agarun niya siratul mustaqim. Naaturan yung masa na to ini. Kanya-kanya ang kitab. Ang kitab siya to secret. Ang kitab siya un tapok. Ang kitab siya un tampal. Ang katanya to rung amuray ning kurik. Aming kitab no tapok. Aming kitab mo secret. Aming kitab mo tampal. Rung bang wala doon nimbeta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, yung pag-agaran, hapag-ingat sin pag-iman, hapag-ingat sin panauhid, hapag-ingat sin hukuman, as-siratul mustaqim. Ay kaumig deng hapapakan. At turayan mga anak po, hikarua, as-siratul mustaqim fi ibadati. Ingkatan ibadat mo ay kaumutasaran mabuntul. Ini katu fi akhlaqihi tungod papangadatan
ay kaumutas di nga pangadatan hindo dunay ni. Ayon singuran sintobi aon, addat magbabasketball, addat sinaktur sambil maas-maas. Kumawa sin pantalon aktur, kumawa sin pajama aktur, kumawa sin langisan sin aktur. Inuni awiak na bulan, di habuli po kay ini aon pukuson. Hauno niya yadto kita. Na tuan, in akhlak, iwan sin pag-ibadat, iwan sin pamarat saya, sali, subay siya mag 100%. Indayaw sin panawhid mo, indayaw sin pag-iman mo, indayaw sin pag-ibadat mo, amura indayaw sin pangaddatan mo. Di man jari magtungga kali. Dahil nga sabab yan, yung pinakamahal ka habaran na to ini, mahal ka imbaran na to ini, sa yung pinakamahal ka amunin to ini. Uno yan tuan. Number 1, atay. Number 2, akal. Number 3, aming kiabutangan sin atay iwan sin akal. Amunen di katibukan sin barantay ini. Na, uno yung kagunahan sing ginhawa baranta, pagkauniwang pag-inom. Uno, matao na tawa tiyo-tiyo. Balabi-labihan yung pagkauniwang pag-inom. Balabi-labihan yung badyo. Amin, way na hikabi mo, tiyo-tiyo din sin mo, ay no ukay-ukay, imambad. Yaw nilibay ukay-ukay. Kay man pilakda. Bang bukun ukay-ukay, kay man nga ibunal ka. Sa madtuin tao pa kay man nga ibu. Mayta, nagtuhan hanapso, nagtuhan na syahwat. Mayta, pasalan sin number yadto kay man ngay bukun ukay-ukay. Nasa kani, makug siya simbihad to, bukun ukay-ukay badyo niya, bukun ukay-ukay pantalon niya, bukun ukay-ukay tampan niya, sa inbaran niya uno na. Ukay-ukay at tawa bukun. Okay na ukay-ukay badyo, bang man sutsi. Sa bang man di manjari mahinang ukay-ukay, insiki mo, inlimam mo, impangatod mo, inkatan pito ang gautab mawaran mo, bang man siyari maig, ha original, dahil ha original, piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kublaan ko masya ini, mataod na maas-maas. Pagsakali ang pamanga kawan tagisen umul. Yung tayad to, puti na yung buhok. Sa ako magpanyabot. Kabantukan hamasa na to ini, puti uning buhok. Hauno yan nakaway na dat yan. Na, way inu-inu na to, pasalan, panaabit ni sin demokrasi. In demokrasi, wang sila mataod na sila hindi maog. Na mataod yung mga ini nagpuputi sin buhok. Turayan, mga anak ka po. Ayad to. Ayad timbeta ka to tanyo. Insuko simbaran ahon. Pagkaw ni bang pag-inom, ibang badyo, ibang kakukunahan niya. Insuko sina tayo no, paglasa tuwan. Sakaliin paglasa sintaw yaw na patta. Nagdarasin silpon niya, o naong patta kakitanday di malingkad. Uyumon, misanday isa-isa niya, maguyom isa-isa.
Innakaw na wangin tao maguyom, mauniwan niya. Imbihahon tuwan, isa-isa niya maguyom. May nunakaw, may tayo lang nga najugjug ng baran niya yaon. Tura niyo mga anak po, ingkuyag sintaw. Nainakal mo, ano yung suko niya? Amo na inilmo. Bang magkakunahan imbaran mo simpagkaon pag-inom. Biadahanin akal na to, magkakunahan siya ilmo, apabila way ilmo, biada sintao way pagkaon ibang pag-inom. Biada simbaran way pagkaon way pag-inom. Biadahani sabin atay. Bang wala dooning kasila sa inyaw ng salam sinatay mo, kalingukan. Dahil nga sa babihan biyay, ta sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Dahil nga mga mangi tao, amo na yung tao, nagtatali sa jasing kalingukan. Bukunin tiyatali niya, manglasa, iwan kalasahan. Bukunin tiyatali niya, maingat siya manglasa, iwan maingat siya kalasahan. Wadto, mga anak po. Dahil nga sa babihan, biyay ta'sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Anfal, inna syarrad dawabi indallah. Insangi magpanaw hababaw singgumi. Bukon sapi. Maingatin sapi magpanaw. Roon na kilaraan nila. Sa imangi magpanaw hababaw singgumi, mano siya. Hinda siyo sila yan. As-summul bukmul ladhina la ya'kilun. Aming mga sila nagbisu-bisu ka sa bunnalan. Aming mga sila nag-umaw-umaw ka sa bunnalan. Aming mga sila inakal nila, wala nila iakading kabayaan sintuhan. Kabayaan nila iniakad nila. Amuan tuanin jima tuha masa na tuini, timaud. Jima tuha umat na kauna sa tiu-tiu imasa na tuini. Aim bunok bihaon, di. Magkita patta, magkita signal atas langit. Indunya bihaon na hinang asuh. Katiling kalsin dunya bihaon aso. Aso nagsunog, bukon. Aso nasunog, bukon. Nabang asunin natin yan. Aun sunog. Nahoon, sunog sinatay. Wala kaya na naman sintaw na sunog ni natay niya. Wala kaya na naman sintaw na sunog ni nakal niya. Wala kaya na naman sintaw na sunog na impito ang gauta baran niya. Sabab wala niya tiyayma impanaad bitisin Allah Ta'ala imingat sing Quran mahamulya. Sunog to na dunya biyawon. Mamay tentaw kita kulong niya kabi. Inyad tulong na hawla siya na piag-anod na mga tao. Napiato tuntum kau sin Allah Ta'ala. Alam nuhlikil awalin. Wala niyo kakiingatan. Aun piaratungan na mulka haumat na kauna. Hasabag sindi nila agaruning kabayaan sintuhan nila. Kanila iniakad nila. Na mahuliin kamu yan na masa ini. Summa nutbi'umul akhirin. Bang kamu makahinang sindu sa biya, sindu sa nalilayad to.
magparatong dain Allah subhanahu wa ta'ala mulka biyasin yaddo. Waliyadu billah. Na imasa na to ini biya nagbus na dubol. Kaya sabihan mga anak po, ayaw kita niyo magpahil-pahil. Magtututahon na. Magtututahon na yung sakit. Amin sakit di kakitaan si mata. Na indun niya bihaon na sunog. Bukunin nakasunog kayo. Bukunin nakasunog haggot. In nakasunog pagmaksiat sin manusia. Naiging pasugpatan patuhan. Amo na yung mga sila Yahudi wan Nasara. Yung panaabit niya, ulimag guhadun niya, panaabit nila. Dahita sinjunjungan alayhi salatu wassalam, apabila lumahir indua ini, haumat hinapusan, mana sin lumahil, kakitaan mo na, karungukan mo na, indua ini, magparatungin Allah Ta'ala mulka. Magparatungin Allah Ta'ala sakit. Wala di matung umat na kauna, yariri matung umat ini. Bangaon di matung umat na kauna, tiyo-tiyo, sa hindi matung umat ini, mataud. Nauno yan mga tuang. Apabila hipanawag-tawag na impag-usaha ganda riba. Hajumlahan apabila Muslim mag-usaha na sinharam. Sababin Yahudi wan Nasara salamot tinikawak nila sin. Impag-riba. Ima anak in ina, ima anak in anak, ima anak in apu, nag-anak apu. In kita niuri. Na apabila lumahin ng biyad tulagbos, simingod na yung mga bangsa Muslimin, biya sin pag-usahan nila yadto, na yan narimatong mga tuwan, sunugin lang doon niya bihaw. Hikarua apabila lumahil na yung Gina. Pula-pula mo yun masanakaw na, wayrum maas-maas, libo iway. Wayron maas manguyag dunhaw hamasa na to ini. Biya maas pa matargay mangug do na kay kadigaran niya un. Bihan mo turing kabudyangan. Bihan auto ing kabudyangan. Nabang ini mga anak kapo di kita niyo maripay ni di nato na kaingatan mo muson. Di na to nakaingatan ayaran. Di na kita niyo maingat magayad. Sabab sinway roon atulan aturon na to. Iniatod na to di signal hataas sin langit. Signal pa isab sin tao. Namu yad to mga anak po. Sama din do yad tumaway na des. Apabila umarang na indua ini pag-usaha haram, amunin pag-usaha si Yahudi wan Nasara, amunin kiyawak nila sinalta, amunin sila na yung nagulin 5 milyon, bang pasalan business, bang pasalan usaha kanila na. Nayaw kita niyo magad kanila. In plano sin tao, malulo na kataan. Sa inatulan ding hatuhan, amuratin lumantuk. Sa maus kita niyo, may bahay nila wala kami tiyabang sintuhan. Bukon bihad tim pangasubo may ta wala kita tiyabang sintuhan. Matampalim biyata sin Allah Ta'ala, inna lanansuru rusulana. In kami parman sin Allah Ta'ala, janji namo, panaraak namo nabi. Ibang panaraak namo rasul, tabangon namo sila rin diya dunya sambil padlaw akhirat. Iban sin miagad kanila. No
Tunjil mu'minin, salamatun na mo in mga bariman. Igna mo di nga kasusahan. Ay, ikaw imyalong mo, may wainula ko tiyabang. Sena subuhon mo, kurik dabahain hinang mo. Nakaagad dawa, haas siratul mustaqim, in panawhid mo, in pag-iman mo, in pagsambahayang mo, in addat mo, in pag-usahan mo, in katantan niya, ito nakaagad dawa ha. Hampani di pangasubusin tao, ubos mo lang na nag-ibadat, nakapakain ng Tuhan. Doon sa malagusan. Di man jari asubuhon min Tuhan na prakala niya. Sa kita'y na asubuhon. Pag ubos mo magsambahayang, maguno na kao. Akaroon mura ka, imbiyeta mo halawang sinsambahayang. La yus'al amma yaf'al, wahum yus'alun. Di na ito man jari asubuhon niya ito. Sa kita niyo inaasubuhon sin Allah Ta'ala. Amin biyeta mo halawang sinsambahayang yan. Akaroon mura bahayan, dahon mura bahayan, pabukon na sambahayang. At tawaron sa jakaw, nagbihib halong sambahayang, bang bukon na hagwa na, di mo na agaruning kabayaan sin Tuhan mo. Yan mga anak po. Na, as-siratul mustaqim, wajib kita niyo makad. Nabangin iti ay kuran si manusia, magtataw din problema na to. May ta sababin dunya bihaon in hula makusog iwan sinula makusog akulong nin nakura sin dunya bihaon mataud sundalo ko mataud bubuno ko mataud bikanamik ko mataud din ka ako bihanding kaniyo. Na tuan mari kita niyo pakurang. Yufarriqu bainal haqqi wal batil. Bang yaun ing Quran hatu, yaun ha akal mo, yaun ha jantung mo, yaun ha pituang gaw tabaran mo. Kagausan mo pinigun imangi deng hamarayaw. Doon sa jakaw hamarayaw ri ikaw madto pamangi. Ngayon Yahudi, wayroon mangi kadila marayaw katan. Dahil nga sababyan kanilang business sa dunya ini. Dahil nga sababyan kanilang pamarinta dunya ini. Ay ikaw mabuka sinyad to, plano nila malarak dayan. Sa akar ikaw maring. In nagpapanjari silang itiwan lupa Tuhan. Ini ni kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkatan plano sin tao malarakda. May ta larakon sin yadto in kaniya. Hindi da malarak pag-angkupan sin tao. Amura in plano sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan mga bariman. Piyag sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu. Aminu billah. Pahugutan yung pag-iman niyo. Ay kamu mangibuga Yahudi wan Nasara, iwan si mga sila nagkupong, sabab sila yan insangi paratungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mulka. Yufarriqu bainal haqqi wal batil. Kagausan niya, pinigun, imbeta sintuan amoy ni mangi, amoy ni marayaw. May ta, yaun hakkal niya. Yaun ha jantung niya. Yaun ha pito ang gaw takbaran niya. Turayan, mga anak po. Uno pa, yufarriqu bayna ahli saada wasyakawa. Kaingatan niya, pinigun in tao mangi iwan tao marayaw. Dito siya marayaw, siya magtupamangi. Al-Qur'anu nurun. In Qur'an yan sahaya. Sim maggunasin sahaya yan. Dan, biasin biyahon, malingkat long nindaan pa barangay, kuan ini. Nahulong, napasalan aun kuan nila. Aun, ini festival nila. Aun paghaylayan nila.
Bang kagunahan niya to antara sinta ibang tao. Aun labi kagunahan na to. Al-Qur'anu nurun. In Quran sahaya kabuhi mo, iba na kamatay mo. Tumtuma impunan sin sahaya ring atuhan. Bang di mayawn parasahan mo, aun light mo habain mo, aun light sin kasakatan mo. Tumtuma, in nakaunabi utangan sin Tuhan light, kabuhi mo, iwan kamatay mo. Aun dakan light sin kabuhi mo rin. Aun bagay-bagay na mo, uwi di nga masjid. Signal light siya jawiron kaniya auto niya, siya gaw siya sin pulis. Pilong na light ako. Signal light lang na way kay mo. Uno pa, brake light, way kay mo. Nauring kaniya, kalangan light, aun kaniya. Amin light sin kalangan yad to, magdagob-dob halawm sin silikan, halawm sin squad niya. Piaunahan kita niyo sin Allah Ta'ala, na mangbihad to kiapungan ka, way signal light, way brake light, saggaon ka sin authority. Biyadiin na ingkabuhi taniyo, inatay taniyo, impito ang tabaran na to, inakal na to. Dahil nga sabab yan nakapamungin mga tauhad law susungon. Aming kimanginakal nila. Kimanginatay nila. Kimangin pangdungog nila. Payman sin Allah Ta'ala. Kasuratul Mulk. Kita man sila wiyad tuwalaw mangi. May ta kamulong na nakari pa uno nilawang si mga tao marayaw. May ta wala ka mo kaya parahan magbaytayin hulaay ni mangi paghulaan. Alam ya'tikum najir. Wairulaw na rin matong maun kanyo nagbayta. Inapinal ka dyan ng mangi paghulaan. Sul ka imarayaw paghulaan. Inagi nila, aun to, nakakaon ka mo na mayta. Na mayta ka mo na bihan. Wakalu. Pakajab na. Piang himuting na mo, inaraak mo sintuhan. Natuan na masa nato ini, inlingog nagputing. Inlingog nagputing, nagkurap. Intaw nagkakangiin atkan, nagkakangiin atay, nagkakanging ginawawaran, ayaw pari kanyang kaniya, misan bukon kaniya, kaniyara. Amo yan inlingog kamasay ni. Ada punin bariman, wala kimangin akal niya, sabab yaunin kabayaan sintuhan tiyatay mak niya. In jantung niya yaun na yung kabayaan sintuhan. In pito ang gaw tabaran niya, wala niya, hiwal din nga kabayaan sintuhan. In kaniya ra. Sa misan pa yung kaniya, hipang dihil niya pa. Mayta, sababin alta mo, bagyon mo magtu. Hikaisa hipagkabuhianan mo, baran mo, iban sin ahli mo. Impiag kabuhianan mo yan, tumarayaw. Sa tuhan, pag-ubos, yan palang tuilit. Pag-ubos pakayan mo. Barayaw yan, tuwihan mo yung family mo, inahli mo, yung katantan. Sa pag-ubos yan to, habasura ra. Ini ka to, amo na ito yung pinakamarayaw. Amo na impian abang mo, amo na impiang sarak ka mo, amo na impiang dihil mo ataw barhajat. Na, unin pa mong sin mga tao. Nakangi nila nakal nila sabab sinwala nila iyaga din tay-tay indan mabuntun. Wakalu law kunna nasma'u. Impamong nila nagsama-sama na. Bang sadyalawng na piyakay na to, diungog na to da. In pawayta di nga Quran, mahamul niya. Aw na kilo.
Iban, wala na to, kiyangin akal na to, iagad na to, din papakan, biya tahalom sing Quran. Ma kunna fi ashabis syair. Di daman kita niyo makatuligi. Di daman kita niyo makakari pahula mangi ini. Aturan niyo mga tuan. Nababa wala parimarag pakinyad to. Jadi pa kita niyo biubusan sin Allah Ta'ala waktu iwan lugal. Wala palilubuing gumi. At walning uuhon na to yung baran na to. Uuhon na to, yung ginhawabaran na to, papagtagi punon pakabayaan sin Tuhan. Sambagun na to, yung kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga tuan, kay napusan, baita sinabuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ki Abu Darda. Lawi Abu Darda, intiya tali kuhabay mga kuhabay, intiya tali kuha umma mga kuha umma, amo na yung kabayaan sin Tuhan, di ako magtali sin kabayaan ko. Mga kulong na rin tuwa umain taliun ko, uning kabayaan sin Tuhan ha umaku ini. Mga kuhabay na uning kabayaan sin Tuhan ha pagkaun ko ini, ha pagtug ko ini, ha katantan ini. Dahil nga sabi, tuwing kaya pamung niya, pabaran niya, iwan paahlin niya, iwan pabakay niya. Lian ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami laylatin. Yung pamung niya, pabaran niya. Salta na papamili niya, pabakay niya. Amuin imingat kita niulong na sinhambuo. Atulan hukuman pag-aagama. Nga siya pa mapagsambayang. Atulan siya dya simpagayin. Imingat hayad to. Marayaw lang niya ka kuin imingat sinyad to daing sin magsambahayang sindum. Kaya mulayl. May tayad to. Sabab misan na kau nag-ibadat sindum, sinadlaw, ang di kumugdan sambil pagail mo. Bang di misan kumugdan inhulog mo takbiratul ihram. Usalli paradad juhuri. Nari nga sa biyad tulong niya. Mahal ka kuin magsambahayang yadto. Lahat tungod di ko kayo nga tanin hukuman. Kabayaan ko muna inyadto na sin magsambahayang di kayo nga tanin natulan. Na murah-murahan mga anak ka po. Miyabutin waktu na to. Na uuhon natin baran na to. Hawiran na to, mumusun na to, apag mumus kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab tiyo-tiyo na to din waktu na to. Kaya siya hikarwa, hawiran na to. Ayaw na to pahuwaon. Dahil nga kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantuhon na to. Ingkatan niya to. Bang na to iya ka din kabayaan sin Allah Ta'ala. Siya magbaya sindut niya iwan sinadlaw akhiran. Janji niya katutan niyo. Tabangun niya kita nuriyadun niya iwan hadlaw akhiran. Hari na kagunahan na to. Impal tawangan sin tao katutan niyo. Ang kita niyo natawang sin Allah Ta'ala. Imyad to tawangun da kita niyo. Hipatawang da kita niyo sin Allah Ta'ala. Hakataan piapanjari. Tubtub na rin to. Nas'alallah Subhanahu wa Ta'ala التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.